بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Delu amban kapangabtang tene ini ne bang ini, atau akan kepenembuste iye ne tapikte dibuhiin. Delu tukbal te birahu pagsarang syukurin tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak pekitewi masi-masi wekne inurungan pangumulan bisan keniaan nen diki-diki, serta tetunay wek tewi si kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iene si pagpaisipan pasalan agama ni inin. Pahap tewi niaten bi dangan parangan. Amban aku ne memisaralay lamud sampay kaam kemon mapakalihin. Antag-antag ni lahat pakalihan tewi. Saingge ni hantang nin, lune ke pakapang-kapang, lune ke pabakbak, lune ke pasari-sari, lune ke sasang hawa-hawa, lune ke sasang magbella, lune ke sasang miya andata sasakatan. Pegge subi pahap tabi masiniatten bisan sa ingge bentuk hal pakalit. Pegge amal ibadatin ban pesa ingge behi nen bisan peko behi pun. Basta gay pedulus pegperembus-bus nun tuju Allah Ta'ala hininang begumbun tekkali silukya. Ibadatin megsesong pahadje, megsesong isa pahadje azab nen bangga kedulusan niat ha. Indanan biinin. Duman ibadatin miaan tege pahala kahaba sumagua niya bang petekka ibadat atau akan hinang janan kapanarkaan aawan sambahayang bisan pagpangadji bisan magsadakah ini sababnen bangga lai iene ikhlasin duk pagperembus-busin dialim pangatian. Dalil na ini si hadis sahihu Muslim. Yene me manusia tineparan ilaw kiamat dehelu
iye ni pinikitan narkain siya, may amag sadaka, may amig jihad, may amag babas sa Quran. Tilewin. Way siya ni narka, bumagbas sa Quran do, may jihad do, magsadaka ro. Pini Imam Nawawi naan. Pesong pahadya ibadatin, bangga kedulusan ikhlas, pesong isab pahadya azabnin. Nangkan papating kitibi. Amban iyan, buot ikam kemon, amban ako na may misarahin, laton na sampay ka am kemon mapakalehin, hangkan na inin kawa-kawa, dehelo amban paasek tihap tapik. Bisara tabi pasalan ikhlas inin, dukgay sayang iyan pakalet tabi inin, dukgay sayang iyan pemapot-mapot ko ini. Pegge si elaw kiamat, erep inin ta asya-asyatin bi, eru inin makatawang kitehin bi, si oras ga niya makatawang kite bi sine bang sine, usbawaris, matatoa, anda, kaanakan, malingkan isab, iyan may syapaat, sumagawa, seddi bisara ili, malingkan iyan hinang tebi mahap inin may pong tinaikalasahan. Ang baniin, pahap tebi, niat tenbi, dangan-dangan, adakala, hinang tebi inin, makalapas kitebihin, tekkalay silaw kiamat, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari, paasik kitebi hap iyan sugpat sin subject tebi dibuhiin. Pereheng kitebi dibuhi, si waktu piniha wan ebi Sulaiman, manuk-manuk hudhurin, sembulatong, atawakan sembulatok, bang ang bandang kepak ngalenan ni. Sa luna kay tung atawakan tuk, basta nisisitahin manuk-manuk hudhud. Nagahit na kasuwa wa Nabi Sulaiman sampai ketunggaan belitel lutungga. Isa sinumbali kemerwenen inazab tamanan peddi pinepeddi ketelunen bang tekka ieduk valid reason ni na tinima wa Nabi Sulaiman iyan ni reason niya. Puas yan may umat Islam ga ruteggel tekka ni manuk-manuk iyan ni sambulatok miyaan si dehluan ni sarta ga pebisan tetile umisa ni penne inni ahattu bima lam tuhit bihi bennal penne niya taabutku ahattu bima lam tuhit bihi niya taabutku niya lahat tataaku ga pe bakas tata no Nabi Allah Sulaiman sampai kedoan tabi pangadji inin dibuhi yen bisara sembulatuk pun Nabi Sulaiman wa bennal na ketauhanku ge ketauhan no ya Nabi Allah kepeggaan tabinin pangadji dibuhi bang mangga bakas makakaliyehin pakalehun bi iyan ni part 1 sin live inin peggainin part 2 na inin ine kew tek kasawa sa sembulatukin amban lahat saba kone pinain kulay si lahat Yemen ubus niya tekite ni lai dembua kauman yene gay kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala yene may kekehinangin naman jari inin pagtamanan te bidibuhin kebettaran we te bitilew ini ente tekite yene sembulatukin atau akan manuk-manukin way iye hangkan lanyap doklepas yene si oras pagtipun-tipun demian menjari may umat Islam pain sugpat ayatin pen sambulatukin si della pen Allahin si della sambulatuk inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون
Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Fa inna Nabi Allah Sulaiman hangkan kulepas niya taabot ku kauman ga pitaabot no sampai tekeswa ku kauman inin yene kauman pinagnekuraan we dende niya pinataabot ku sila hatsaba kauman pinagnekuraan we dende wa utiyat min kulli shay ubus dende iyene nekura de inin keurungan du isab kadaya amban ke mondebeuan parkala walaha arsyun azim duk niya pa inni bangku ni makalanduk manamal hajjenin mananen yene bangku miaan peningkuan queen manjari tekite we manuk-manuk inin panak bisa dembuwa kauman pinagnekuraan we dende ubus dende inin makalanduk dayanen keurungan amban kemon bayuan parkala duk niya bangku ni hajja manamal-namal ganta iya ni peningkuan ni alen dende inin me pong tinai kalasahan yene si Bilqis Queen Bilqis Malikatu Bilqis yene Queen Bilqis sumagua pain manuk-manuk sambulatok miyaan niya problemari bansa inggad dayarin bangsa inggad je iyene miyaan kawaserin bansa inggad jawangkunin ban keurungan amban kemon ne bayuan parkala wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah sa problema rin ga siya megtuhan tudyo Allah Ta'ala ini pegtuhanan din pesujud siya dukme kauman nin tudyo mata ellew wa zayyana lahum syaitanu a'malahum bu pinangiri-ngirihan pe isa buwe syaitanin iye ne kekehinang demyaan kanalan den we tumuun fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun sinabab amban yene pegge inari-arihan we syaitan kekehinang demyaan we tumuun tehinang ngagpangan siye iyene tujulan Allah subhanahu wa ta'ala amban iin ga siya kehidayatan alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'ah pen manuk-manukin way be siya ga pesujud si Allah subhanahu wa ta'ala iene megua bakas dinebunan sali do diata langit duk sali do diata bulak mananin Allahin megua iene bakas dinebunan bang diata langitin iene ulan bakas kerebunan we inalak puasi pinegua we Allah subhanahu wa ta'ala tehinang makasanyang kite tehinang mekehap tumbu iene jambangante tehinang iene niya inumte tehinang niya pegdekdakte tehinang niya pegkosete pamanganan tehinang niya pengeluklakte tehinang niya pangayolte yen bakas tinepukan ni Allah Ta'ala diata langit pinutos duk inalak pinegua we ni yene ganta makahapsin manusia lemikian iyer wisab megpegua sin bakas tinapuk we ni delem bulak yene ko me bigi tinanem we te delem bulak puas dinebunan gahepan niya mekigees ne megua ne meseput duk tehinang jambangan duk tehinang sayul duk tehinang buak miaan kayu magbuak duk tehinang lahing, duk tehinang goma, duk tehinang ine-ine nete kiteno ketumbu-tumbuan data ulak dunya inin, malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Way bisega pesujud iye ni sidepu pakarajaan inin. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Duk yene Allahu Ta'ala ngetauhan bang ine na te delem atein duk bang ine pinatampal te si beheten atau kan si kekehinangten. Menjadi me umat Islam susay manuk-manuk iene mi an sambulatuk inin
pegge saili kahalan kauman miaan, bese sai ni dayarin, bese keurungan ce nikmat wa Allah subhanahu wa ta'ala, keurungan ce amban kemon bayo an parkala, sakirin migsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala, ga numba tuju ye. Inin may umat Islam ke concern sindembua manuk-manuk. Fikir sindembua manuk-manuk sinabab miaan amban yene kelepas de silan mebentel miaan. Sinabab amban iyan pegsirik de tuju Allah subhanahu wa ta'ala miaan. Bangken yaan nen manuk-manukin concern. Sidembua parkala iyan pamangga tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nak dapat sai du kita bi isab juve. Subhanallah, manuk-manuk inin dembua illa usong niya dakwahan miaan Nabi Tabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ubus ngurung tabang ni so sakemon iyan miaan me sundalunin. Ganta iyan duk niya kapanabang de si pangandakwa si dembua iyan miaan kauman miaan. Tek ka manuk-manuk siyang bulatukin mo o dembua olet. Pain na Nabi Sulaiman iyo tepet TGS ku iyan miaan kapanabang ku kauhin olet inin. Miaan bang upama magmumpaat nabang pan isab penne magmumpaat. Sinubahat we dembua qaulu syair iyan antara manuk-manuk siyang bulatuk inin duk iyan miaan Nabi Sulaiman penne ja'at Sulaimana yawmal aradi hudhudatun kanat tahmilu jaradatan fiha fatakallamat ala lisanil hali qailatan innal hadiyata ala qadri muhdiha law yuhda lil insanu qimatuhu la ataituka ad-dunya wa ma fiha. Tek kadembua manuk-manuk siyang bulatukin mo olet yene atawakan mo dembua luati si deluan Nabi Sulaiman. Inin pen Nabi Sulaiman kapanawangkun. Sarta misara iyan manuk-manuk siyang bulatuk miyan. Penne innal hadiyata ala qadri muhdiha. Bennal-bennal penne pengurungin. Si TGS iyan mangurungin. Duman si TGS inurunganin. Pegge bang bakas pengurungin. Si TGS iyan inurunganin. La ataitu kad dunya wa ma fiha. Suway hep dunya turuk isi-isinin tinanga ku si kauhin. Pegge iya magtalepdok pegne Qur'an. Sa pegge pengurungin, bang ine TGS mengurungin. Duman pinag-level iyan na rukbang sine inurungan tali. Amban iyan, ew TGS kun luwati. Tima. Inin may pong tinai kalasahan. Concern atawakan pagmasusi sindembua manuk-manuk siyang bulatok. Duk sayambu atawakan duk tumulahad iene agama tebi agama Islami. Tilawin. Ini amban kauhin. Ini amban kitehin. Ke concern te iyan siya agama ini. Bumaslabi patut kite subay manawang agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ataw akan mag-contribution chin agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. May pong tinaim kalasahan. Dumanhe pinaku we Allah ta'alahin iye ne tawang tebi si agama inin we magkalagihan agamahin si kitebi. Pegge agamalu bisan gay penuhutan tawang te asal pinalanjut duiyo we Allah subhanahu wa ta'ala pegge iya dapunin. Sumaguwa makaasein kite banggay kita na bang agama, banggay kita metulahad sin Islam, yun si TGS ten, kita makaasya-asyain, pagga kita inin niya bangga niya agama Islam. Gay kita inin teguna bangga niya agama Islam. Amban niyan, way bang niya upama amban kita bi, mian
may maaji anak ni si may madrasa upama. Madrasahin. Ga niya gadjine amban parinta ku may metuulay. Amban ina si ase iye ni may keguruhanten bi. Amban iye ni tuition sin anak tebi. Atawakan amban iye ni miyaan enroll sin anak tebi. Sa ngiswa ke may matatoe atawakan may iye ni manusia. Haman-haman de iye ni pagbayad si madrasahin. Atawakan mopot-mopot bang pinakuhan contribution si may madrasa. Atawakan pinakuhan tabang si may madrasa. Ganta pagpasya mbu agama. Sumaguwa bang iskulan pagbisarahin. Atawakan bang ambandeng kepak. Ban pe atasan siya usanda sampai bulawan. Atasan siya usanda sampai kawew. Siya usanda sampai bulak. Gay pinikil iyan ni may pakarajaan miyaan may pong tinaik kalasahan. Wiwang niya makuhan kite pasyalan miyaan may pagpetengge masjid upama ataw akan ganta may pagcontribution si masjid paginang kupong ataw akan pagbayad layet ataw akan may pagpintura masjid ataw akan may pagganti may babag masjid. Inapatan iyan menguot ang bandeleng belosatin buwa tuten mi an chance makatabang amban kite iyan metulahad sin agama Allah subhanahu wa ta'ala inin me ummat Islam subay kitibi nali pahap bangke ni an hudhurin sambulatukin concern iyan si agama Islam inin iyan si agama kwe agama tebi inin mas labi isang patut kita bisuwe may concernin. Ini si may kaagamahan tabi ini. Sumagwa. Dapat ke we concern kita bi. Dapat ke we na bang agama kita bi. Walau pun bang petek ka kita bi penuhutan mga larak sin agamahin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam Man aqama as-salah faqad aqama ad-din wa man taraka as-salah faqad hadama ad-din. Bang niya nenggehan cambahayang ko ne kepetengge ni agamahin sa bang niya iye ni ninggalan cin cambahayang kwe kahantang talarak ni iye ni agamanin. Dape ke si zaman kwe itu we metengge sin agama sa piya amban kepong tinihan tebi. May manusia megtinggal siyang bahayang megtinggal lime waktu sambatan asukin subay kita ini maglima waktu bukun magwaktu lima wa sa piya amban manusia ninggalan yun siyang bahayang lime waktu inin maananin si pepenhutan ini mga larak sin agamahin si mansus bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang payaman tabi bang sa ingge iyan may pegtuko sin agama jaman tagnalay. Subhanallah, duman hat-hat alata penukure agama Islam inin. Sumagwa tinukuwe re agamahin. Duk nyawari tinukuwe re agamahin. Duk lahad. Na si jaman ko ito inin dumandu sube kita bi nukuneruk laha kemon atawakan nukuneruk mian nyawa kem sa bang niya tekitenu may megpetengge madrasa atawakan may meghinang masjid andu dakyo megkuripot chance no niyan yene meketuku sin agama Allah subhanahu wa ta'ala ini bang niya tekitenu iyene mege megturong delen Facebook duman ne ka upenuhutan iyene mananglitan iyahin sa kaune iye penuhutan memegesin may pong tinai kalasahan tanda kay concern no iyan si pamangga syara Allah subhanahu wa ta'ala inin sa ingge upama pegtuon na rukhal tebe ko ito inin bang niya concern upama uso ko ito may TikTok pente Facebook niya ko ito uso wow TikTok nalume te kiteno bang sate megleddean megpinansakan atau akan gewisan megturung lu di alemne ubus bang niya pe
mages iene me pong tinaite biinin. Ganta pamahap siye. Pegge du se itujo Allah subhanahu wa ta'ala. Yene me hinangde. Me magpansakan, me mengge pegturong, me megpepiting dielem TikTok atawa kan dielem Facebook miyaan. Balik-balik pe niya me began iene me pineges miyaan. Epe binisarahanin. Guru mamagesin. Epe binisarahanin. Magposin. Epe binisarahanin. Iene me eseb. Me concern si agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam. Kami tuga na pito tedo kami atawakan yene me gurulu bang me meges. Sumakuha tanda kay concern. Way bang parkala dunya daran ti subahat ko. Duman ke bang niya palabay motor. Bang niya palabay motor. Ubus ga tadangkat istanin. Ga tadangkat istanin, istan motorin. Bang tikite tabi magsumbaya kita bingin lang kemon. Istanno padangkatun we. Pigge tinalew kita bi si amag motor miyaan banggay tadangkat ni istan motor nen kalu pegngelbing sumuggo istan nen ay mekeheba iyehin mekesiya-siya iye me pong tinai kalasahan. Hangkan kita bi magtabang nilang dinangkat istan nen. Uy bang pakaradyaan agama, gay pegturong, gay pagsambahayang, pegsirik, paghabay, pegputikaan. Tekitete hintinunggaan miyaan, metasubat miyaan, inisi megdelem narka jahannam. Uus bang niya mages, tanda pamahap siya, sobra pepedi, mapaatag sisiyahin amban iya ni keheba bang gatadangkat de istandere. Uy ekape manusia, misarahan iya ni memegesin. Buat ada pun supaya kita megdulus-dulus kemon meges iya ne me tekitete bi me malaat miyaan. Ini sabab. Way bang kesiya-siyahan parkala dunya magtabang-tabang kita bi meges kemon sa concern kemon kome kesiya-siya iya ne tekitete bi miyan. Way bang pasalan narka ni pegbisarahin. Ebot narka jahannam. Bang kini annen tebo umate idu semiyaan. Gay kitibi magtabang kemon. Epe miyan bang niya misara ko me akule balik-balik binisarahan bin. Iene me concernin. Balik-balik binisarahan manusiain. Iene me megesin. Diba? Jambatan Tagalogin lupain. Inin adat sin gay teguna si jaman kue itu. Mo pong tinai. May pong tinai kalasahan. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Ga peturun kami karasulanin. Malaingkan ngakahan kaam hadja. Bang ine hinang mahapin. Duk bang ine subay tininggalan bi ine may kasya kaam meturata bulak dunyahin. Sielu mag-aka hadja. Sielu concern hadja. Sikite bi lamud ni ine may genti delay. Me keulamaan me pong tinay kalasahan. Payaman be. Upama niya nunggaan kau. Upama me alennen sinente tinaatten ko me niya me siyangin. Taat ko ni alen kun. Upama ipan boy. Ipan boy. Niya nga kahan ako. Ipan boy. Niya nunggaan kau. Bangko keu palabay iye ni amban antag ni pepetay ni keu. Ini bisyara ko si mangakahan ako miyaan. Amahan ko tawakan magsyukur pe ko si iye. Magsyukur pe. Subay ko magsyukur si iye. Magsyukur jo. Akahan no ko. Tahinang humali ko. Gay kulumawe amban iye ni lan peleihan atawakan lan iye ni penunggaan ni ako miyaan. Subay pe kung magsyukur, subay pe painom ko kahawa, subay pe puus-puus ko, pagiakahan ni ko, tahinang umanib ko iyan ni si Mekesiya akulay. Naway bang amman Allahu Ta'ala, mag-aka, gay pagsambahayangin inisidem narka, gay pagturungin tunggu narka, gay pagtepon auratin tunggu narka, inakaman wa Allahu Ta'ala iyan dilem Quran, tahati wa may keulaman, inakahan may menggay magturungin, inakahan menggay maghijabin, inakahan menggay magtsambahayang
magsambayangin. Inakahan mabasag may mepetein. Inakahan mag-anak sinin. Way bang hinang bimiyaan. Ninarka ko kam atawakan siniksa kam tekali sa ilaw dambuli. Bang hepi tinuhutut. Suway pesemig sukul si ako atawakan si memeseban siyali. Duk siya humali amban iyan kikahinang demen. Sa kwe ito baliskat balik-balik pinamahanin. Boy-boy inin atawakan iyan memisyara kasi benalanin atawakan memisyara iyan memigisin may pong tinai kalasahan. Imbes megsyukur. Ubama niya may puhan ka o amban may sulat amban Manila. Through LBC, pinalabi amban LBC. Pagpayam no delem sulatin sa ili, kepak kubeheno yan. I delem sulatin. I delem sulatin, kepak kubeheno yan. Sino inamahan nulay? Sino inamahan nulay? Mebo sulatin atau akan tekan upi LBC-hin sinipa me gawang nen. Pege bangwe po ne sulatin, pege delem sulatin kepak ko behen umian. Sine balik-balik inamahan telay. Balik-balik inamahan ten. Sube mebo sulatin, pege mebo sulatin. Duman LBC-hin kinetuaan ten me sinipain. Duman me LBC-hin tinunggaan te miyaan pinepeddianin. Pagya siri pe mebohan na dya magbohan dya. Sa ilo ibarat ulamain. Duk iya ne kalam Allah Ta'ala ini. Pagpebohan siya dya sulat nga ka. Mas sa sulat Allah Ta'ala. Mas sa sulat Allah Ta'ala. Bang niya patut amahan bi. Subay Allah Ta'ala. Nahatugit tiga SB ngamahan. Nabanggit tiga SB ngamahan. Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan na subay kitibi pepe kimon. O kung may ibarat ko ito nilay. Kung magbasa ayat ko dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagigay kiti pagi upama tabiya sama ni sabsa inin kasi benalanin. Kamban kiti iyakan gay makahati iyan bahasa Arab. Na-translate ko bahasa Quranin pinabahasa iyakan. Na ibarat nilay, ko may upama, dembuwa ako gay kumakabasa. Gay kumakabasa. Miyaan, pain ko tiya niya, pain ko sulat, pain ko toto, basahon ko ako, bang ine dem sulat to. Naihep delem sulatin, sinukna-suknaan kay upama way amen ulat niyaan. Sine ilepak nule atawa sine kinabunsiyan nule. Balik-balik tinibo no mamasari. Balik-balik ke estelan nun no mamasari purimas sa hadja. Atawa kan balik-balik subay ke estelan nun menulat li. Nasainin duhal tanbi sa pege hatu isab getege estebi ke estelan Allah Ta'alahin. Getege estebi iene matulan atawakan nungka si Allah Ta'alahin hangkan balik-balik iene kinabunsiyan manusia in bangya meseb magmaanahin hadja may pong tinai kalasahan. Concern si hadja may pong tinai kalasahan. Iene may keguruhan tebilu. Ko kahantang ke concern sin manuk-manuk hud-hud manuk-manuk sembulatuk iene si dembuwa kauman si waktu si megsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Araku tahati hangkan nai miya duman nadya parman pinainten urung ante me misal duk tumapit sa akal te korube pain sangat tahati tabi me pong tinai kalasahan. Nabang upama gaype tahati besi say ne pagpatampal ten bi naga niya tayo nang te puspus ne iye ne pagpeheti miyaan kamihin atawakan aku mismo atawakan aku may misarali naga niya tayo hinangku
nisisitahin tapasampay tudyo kaam kemon may pakarjaan. Manjari may umat Islam puasa ili miaan concern manuk-manuk siyang bulatukin iya ni si may kauman miaan pagpeinte ga si miaan numba tudyo Allah Ta'ala epe miaan ketuaan ni sinumbahin mata elew yene Allah la ilaha illahu ga niya patut miaan sinumba pagtag-ipunan pag-ibadatan malaingkan iye Rabbul Arshil Azim iye ni Tuhan aras tamanan mahadjehin tamanan hadjan na pinapanjari ine bisa Nabi Sulaimanin qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin idhhab bikitabi hadha faalqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Pegsakay inakawe manuk-manuk siyang bulatukin bang ine siya babannen bang way iega tapahadir si pagtipon-tipunan demyaan we makikita yedem buwa kauman megsumba seddi amban Allah Ta'ala pain Nabi Sulaiman si iye qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin napayaman te ko pain ni bang asal to o ke pinain no iyan mananin to o ke valid reason no iyan am kunta minal kadhibin atawakan peniya kew amban me iyan miyaan megpuputing atawakan peniya ke amban me putingan nan siinin me umat Islam lesson hadjar wisab manamalan bese sa iyan iyan miyaan bisara manuk-manuk siyang bulatukin pasalan agama ni pasalan makahap ni masipepain tinakid masipepain tinathabbut atawakan pinayaman we Nabi Sulaiman bang to oke binisara manuk-manuk siyang bulatuk miyan atawakan gaaki we daak ni mo sulat ni nulat Nabi Sulaiman pene idhab bi kitabi hada piko kew bohun sulat ku inin sinekura tekitenu miyaan faalqih ilayhim ubus teparanun tudjusiye thumma tawalla anhum puasi patalatala kew fanzur madha yarji'un payamanun bang ine reaksyon de ine si sulat pinebuo ku inin pen Nabi Sulaiman so may umat Islam subay kitewi rahu masti bang niya akasi kitewi mengkin kitewi kahagad pege duman kemon mata akasi kaulu we bennal bang kaniaan nen Nabi Sulaiman pasalan agama ni sinebennal dahu we ne bang to ke binisara iye ne manuk-manuk miyaan atawakan ga ke sa ingin bang duman pasalan agama me pong tinai karasahan. Nahangkan sumusumud de bang niya balik mag-aka. Iyan ko me aka me pelebe-lebe miyan. Niya nakanak behu inanakan si sandakan atawakan si saba pegsakay pegua megtuining ko puasili misara megtuy we tambal beirusin pugad sube ilang pakemon kuitnin kinakan lisag tello may insangim gene manjari sumu bupinasaplag iya ne bisyara inin ini ketuaan nen banggay kite magtasabbot ini ketuaan nen banggay kite sebennal te biraw bang to ke bang ine ko a magsampil akahante ke udonga subu-subuhin ni malew megpihapugad ganta binella last minute hati bisyara pasmaw ini pinasaplag niya we ine sabab ga tahinang tebi ko tahinang Nabi Sulaiman
Sine bennal daho bang to oke akahin atau akan bang ineke. La ilaha illallah. Pinain harga ko binelli leiyehin delem China sumakuwa subay tinanemandem loak. Buakahan tekew budjew aahin megloak magtanem leiye dialem loak akan tekew kemon. Ngebut kuwe itu. Istori me pong tinai kalasahan. Ga niya kesebenalan ni. Ini sabab ga dahu pinayaman sinebennal bang to oke bang ini. Pinain halga ko binelli tekkein delem China. Mian bang kita mekesua tekke. Para de kilo me 10,000. Buakan teke ng banag akahin. Megbeli flashlight hap maranawan. Sinugbatan akahan teke me flashlight masahin sa ili. Nguli siya megdelem kabun megpihat tekke pegge binelli halga. Ine kyo istori ngewut kwe ito. Istori ga hati niya kesebenalan. Ine poon na inin sabab adamut tathabbut ga tahinang wetabi ko tahinang Nabi Sulaimanin bang bennal ke pinein manuk-manuk sambulatukin atawakan ka ke. Chismis me pong tinai kalasahan inin hangkan pen Allahu Ta'alahin. Ya ayyuhalladzina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا kami magparatsaya bang niya aka si kaam sebenalun birahu bang to oke atawakan bangga ke mungkin kam kahagad paggeek ka ko ito megsuruy bisara inin me pong tinai kalasahan. Tapi upama kome jaman ko ituin inen. Magpanik akahante kewahin. We ni anete wa virus delem albarka tellu suwe kita papating. We ni anete wa silahat miaan suwe kita papating. We ni ate wa silahat miaan suwe kita papating. Tahinang meggamegga akahante kew aahin. Sa ine sinabab amban ga isab sebennal tebi atawakan payaman tebi rahu bang bennal ke iene istorihin atawakan ga ke. Nakita bi isab meng istorihin nararu isab labi-labihan tebi. Pegge tebi ya sa amian amban me adat teyakan bangki tebi mekekite me nakanak aksidente upama si melan tasampang tebi silan bisa dume mapakatin me kunul ne rukombes ahat-ahat pegsakay ne tetilaw kitebi iene si deheluan pegi wakas telebay tebi bang grabe ke iene makanak maaksidenteli nawe penno ko tekitekwi bakat sampai koknen asal grabe manamalat. Sa inin katagaman tibi ngalabi iene suwi-suwi me pong tinai kalasahan. Nahangkan amay hubaya me pong tinai sa agama Islam. Ni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peesebante kam kemun mula-mula ginhawaparan ko. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami. Oy mararahin ebepenne si dembua adusehin. Ine takalenen suwi-suwine ubus ilabihan pewene panganalanten bi we duman inin duse me pong tinai kalasahan. Nasa Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam balikan ko. Mararahine si dembua iene dusehin bang akane ine ne hadja takalenin
inakan ni hadjawe ni. Balapan te biasa miaan. Atawa kan biak sa iya ni miaan ngeluwi buhok. Iya ni tujuh sawe ni may pong tinay kalasahan. Puting. Dempua ang bando si hadja sumagawa pag adat to kasinduhan ang ban kita. Nadaa. Nabang niya aka-aka sa ili may pong tinay kalasahan. Pain Nabi Sulaiman si manuk-manukin. Qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin. Piko kyo rahu bang to o ke akano yan. Sananzur payaman te ko bang to o ke akano yan atawakan bang penia ke kyo amban me. Magpuputing. Hangkan may umat Islam iye ne bisyara me fitna manjari me aahin miaan makapagsasa sa baban me aka-aka te bigay too subahali antebi niya ko miaan dembuwa sa o sa lella miaan amban lamitan metulay niya pe Santo Niño metulay naus tek kan siya miaan si luma na andanin sa sang meg bunot-bunot lahing sa ili. Natek kasi o sa bagay ni miyaan. Sine bejopen na tekitek kudende sewe no si Santo Niño meg story miyaan. Apa ini? Sine pe ini ga may suway pe kyo pe ini. Buni apa ini kitek ku sewe no meg story en sini si Santo Niño. Magtengge-tengge kam. Nagarwep teggel kule tublehing bakas binunatan miyaan dia tak kok iye ne miyaan elanin. Saya nanti pene terebehunon bang kaya plamitan ne mit kaya jali si Santo Niño ruk dende sedih. Tinibag we andanen duk lahing bakas binunutan ne miyaan. Sinabab amban suwi-suwi puting lola dupan i. Magsasa ahli pamilyahin. Inin example hadya may pong tinay kalasahan. Napiyain ang kita ngayon ni kanalanten biyene may kalimat da kabdang. We ga niya mian ano ni we ga niya bakas ni si may manusia. Kahap peglewle kevini kahap relationship antara yene bata duk boss ni pagtaabot tek kabata miyaan si may bagay ni. Piye jo penne gadjinun. Na penne 800 reals upama atawakan 8,000 pesos. Na penne bagay nin. Well, la penne siya kulang-kulang penge gadji boss nulay. Bang penne si may sinduwe gadjinu yan may 10,000 asawakan may 12,000. Magbakas iyan miyaan bisara bagay na miyaan. Sibataan miyaan. Tehinang gayhap relationship antara iyan bataan miyan. Duk boss nen. Ulali adja boss nen. Bangway me ngenjuru. Bangway me gayne miyaan tanto baya dinakdak. Ine kew katataan hati bagay na miyaan. Tasasyat. Keurungan fitna. Sa baban iyan kalimat diki-diki may pong tinay kalasahan. Inin bakas kalimatin may pong tinay kalasahan. Kahap me peglawle kevini kahap me miyaan peg boo si andane upama me duwe kayo. Peg taabot me kebisita me andane tuggumian atawakan amban poon. Iye ni si me bagay ni sayili. Ano me pain nereng? Yu tekiteku elanon gay adil atawakan yu tekiteku pegbida ni kam antara iye ni miyaan duangan income. Kahap yene relationship antara yene anda duk yene ilane tehinang sasat dayang ku yene dendemian sabab behe yene bagay ne isab mian tehinang megsungka ne antara yene meglawle kebinihin. Inin paatag inin me pong tinay kalasahan. Iyan lapal kalimat atau akan bakasin kalimatin hangkan Suweru pepe tebi behe tebi inin me pong tinay kalasahan. Nakita bi sabi nakaakahanin daru kita magtuy kahagan. Bang to okay
pastian terahu bang to ke atawakan ini lesson teddo ten binan sinin qala sanambur asadaqata am kunta minal kadhibin payaman teko bisarano iyan manuk-manuk hudhud manuk-manuk sambulatok bang to ke atawakan penia ke kau amban me puputing inin syarak tenbi inin te pengedji tenbi me incangin iyan amban ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini hangka de pen ku penno we pangadji iyan kisah sin me panagnaan din kisah sin me dehelu le me puntina ikalasahan piye minute ni insyaallah taala banggete ubus tebi me insangin minin kemon pege tia penno we pangadji hinang tebi pe part 3 insyaallah taala ubus puasili sulayan tebi ngissa iene kisaren Nabi Yusuf antara iene rukme pong tinainay sab peggaan tebi lai pangadji rui sab penno re pangadji day dialim na insyaallah subhanahu wa taala bang sasamyaan do tegelan ini bang kaurungan umur do kitebi sedikit-dikit insyaallah subhanahu wa taala menjari me pong tinaing kalasahan pegsakay na sa ili binoo ni sulatin manuk-manuk siyang bulatukin binoo ni manuk-manuk siyang bulatukin sulatin pi si iyan na kura den demian pu si Queen Bilqis sampai pinastian ni napagtek ka sa ili sulatin misara tinipun we iyan ni kura dendemiaan iyan miyaan kaumanin atau akan pagbaya-bayaan nin tinipun ni kemon siya pagsakay tapasani sa ili penne qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim misa yene nekura dendemiaan simi kaumanin pagsakay iyene miya antabasani sulatin ine bisara iyene nekura miyan ya ayyuhal mala'u o kampein me raiyat ko o kampein me dilem pagbaya-bayaan ko pito bekam pakalekam inni ulqiya ilayya kitabun karim bennal niya tuu sulat tepeboo si aku sulat mulia binoo we manuk-manuk hudhud ga ketauhan ne bang sine memo iene sulat mian tinipun we ne kauman nen ga naghinang-hinangan dine sumagawa maku panali iyan si kauman ne amban kauman ne miyan sarta bisaranin o kam me raiyat ko tiya pe inne niya pinebohan si aku sulat sumagawa sulat to sulat mulia manjari tilewin ine ente dilem sulat inin insyaallah subhanahu wa ta'ala ketauhan te bisumukohap bang ine dilem sulat inen pasabu sa kam pegsumbayaan te bi massa kemon pedulus iene sinekura iene kepepohan sulat inin menjari taman inin nerahu lecture ten bi mainsangim insyaallah subhanahu wa ta'ala rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf dangkat kuni atau akan tabu kuni kitabin dangkat kuni pinsilin taman inin na kita birahu mainsangim insyaallah subhanahu wa ta'ala salam dua si kaam kemon me pong tinaiku me usbawaris si Jeddah mian mula-mula dembuak pong tinai kalasahan salam doa si kauduk kemon neme daurang anakan luu paphap ne kamadja duk paphap kitewi kemon me daurang anakan
Delem Madinatul Munawwarah me pong tinay ko estudyante. Salam 2 7 kaam kemon, pong tinay kami si Makkah, pong tinay kami mian si Taib, si Dammam, si Madina, dukto delem Riyadh. Me pong tinay kami delem Riyadh, si Darul Dzikir, salam 2 si kaam kemon, pagak-agap ni kamadjamel uludok kemon ne. Iene me manusia delem Riyadh, me pong tinay ko delem Riyadh, sali ro dende. Me pong tinay si gwa lahat, Kuwait, Dubai, atau akan si me London, si me Amerika, si Malaysia, si Pilipinas, iene mian song mamayam iene live TV inin, salam 2 si kaam kemon, paphap ni kita bihadja kemon, duman inin hinang ko iene tapik TV inin, basa inin ang kome probinsyanohin, ano-ano, pinag sugpat-sugpat, sumagawa bang kisya TV mininted de, te kisya TV, TGS TV ngisa mininted de, sumagawa kulang, gete pegga TV pahap, iene kisahin, duk pangadjiin, bu mas labi hap, bang te pegga TV iene kisahin patanam, may pong tinai, mian kalasahan, salam 2 si kaam kemon, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah. Lemikian hayu shifa, salam 2. Pusi anak ilu papap na kaya japong tinay ko kalasahan, pisugpat ko hayu shifa. Insyaallah tinaat sa pabalik.